Kinoyalam jangka Petroleum Dealers Association Meghalaya kila Krenshai ba omdon ki petrol pump ki bala ban play ki kor ki bala dep penbit penbiang da ki riu shempang jong ki company umpnyang bat ki officer sarkar jalla ban play ki ha kanu kanu por ban persyang ban nek thok ha ka ba penduna ya ki jingthau ha ba ki briu ki lithe umpnyang na kanu kanu ka petrol pump Haba bilik berteh umpnya ko petrol pump. Barabor yang kekali jumpi driver ribbon yang kekali jumpi persyak bat ketu ke mesin ko pithe khana ko phini yo meter reading tu. Yo meter reading. Rabi om tang anthe 10 tan petrol. Utu unong the ula ban simi yo tu buspai ban the nene unjon soham tu sipo. Tinam ta ha bor ba ura pai reading tu kene kan. Sisil klara yo tu buspai yung tupai na kutu kamasil pila saisubar kariding ti kadem naman juru nara kamon juru wathe watsha wathe oda kambyang komplain bakine gusiru kara bakta tepet na kalong juru nang tasat he tende tentang ko mong ipi minta kamta maslap nang ikhang kayen di pli tang khang im jumpe itu tentang ka e te kani kani juga advice mala ne ga jung shai pani aisha ki ba ba soba ban pek yo reading hakatu machine bal kho lagnu bani man juru ba pino certified ya kai dua PPT sispa pinyo sispa PPT saja pinyo saja pimdai banyo 99.99 kadi benong 100%. Kalau introduce the way ke automation itu kini computerized system ke bangi bidal po ki bidal po kadno company ang kadon tu po watata kadno ka sale ke bangi dia ka data college po oil company house sale officer kala but oil company kala Kenapa betul nyenek tu kini kamu dah. Waktu kita nak pimine habang ibengkod ikaw underground tank habang itani ko Kemana ni tank kan ni segro ko betul dulu. Tidak ikaw producer kami ba. Kami sebagai kami. Dari kita ko si spa kita ko masih power ni kat alita petrol kan le. Teka tu kalau underground tank sini kelak dunia kat alita. Buat concern data support company ba kini kerja kat alita petrol. Kerja, nampak data kan dalam nanti, rekod kan dalam. Dia ketua berbuat mengingi yang berbentuk company bapak dibungkui yang kata bahawa saat alita kerja, betul dia semasa kerja dia kata yang boleh. Terkadang kalau so sophisticated dia hajuk entah banyak laptop, kalau hajuk entah lain apa, dia kayak banyak yun. Bagi setengah itu kalau tahu, kenapa kami mendorong kecil ni, kami mendorong kecil top ni. Berbeda. Warna tahu what ini kali punya kini ko oil tanker minsuah habang load ko oil tanker ni ka load na jom kita na jom ko niya kawan jom minta kila introduce sa bottom loading load so na jom load na po kamu loading ni oil tanker kawan by pressure na po but kaya kijingtam jom ki company ni engineer ki design ni yang dah load na po kijingtu kalau ki ko diga third proof kimla na top na to iba din po diwan minta ni na introduce ka Dikini kayak berfait bangsa kita ni teknologi itu macam ya. Dikini kayak bentai bagi kau akan share punya berapa supaya kamu tahu ni berkumpul kami ni nak share supaya apa semua. Bah, kum berfikir yang kita amat tinggi. Kum kata apa pun, pensiun. Ya ke masih ikat ke diu tempat dispensing unit. Ki masih di bawah ki bawang nongkom do ki bawang imlah bat kita wat ban play yang jinghan ni dalam kami ya OTP one time password di machine mentah ko mo pedon kam mentah ni pedon kam sa Midco machine Gilbargo machine Dokiam machine ki bakmian mentah ke Gilbargo bat Dokiam amai Gilbargo bat Dokiam te for example ada kawai ke petrol pump Indian Oil katu officer jo Indian Oil ki baik tanya ke sale petrol pump Kipet tanya kesel. Hendaknya itu machine one engineer job itu company. Kabashna yang company. Lalu di Gilbargo one engineer job Gilbargo. Baru ni engineer job Gilbargo mentah ubah dipek yang keseluruh le Meghalaya. Berapa ke Meghalaya ubah. Habar kipom. Kibadan yang itu machine. Badai tamu bala kan operate itu machine. Warban play jingkang yang kam lagi OTP. Ni melakukan play rumah. Tapi play rumah kalau send message company bagi tu machine kalau melakukan dia. Katakan dia gue. Tisua bendi upnian ngiju calibrate kan perang calibrate kemudian ngiju perbian yang jingtho dia kan ni jingtho kiwan apa legal metrology ngiju kat the weight and measures kiwan ki officer to legal metrology kiwan ra ikhtiar kita bijungki kiwan ra ajarkan juki khona dok sedang dai belapian kisil no ya tu with a stamp bijungki
undang lah engineer jom tu ke company jom tu ke mesin. Hadir mungkin kita stam lasil nyum nak ban break itu mesin mau urukkan no. Dia kabut ban le thok ya kata don kam ar ki bring ban unwan lang engineer tu ke mesin, unwan lang legal metrology. Tang ila ban lot ban manipulate ya kata. Ti kum kata ban ban na the kata kami kata ngamok ya kata. Nama gila le calibrations ban nanta kiwan ki engineer na company ban setting ban khang ye tu machine ban ki khang ye tu amre dik shabi deki password electronic device